Odnosi so se še dodatno zaostrili ob ruski aneksaciji polotoka Krim leta 2014. Dodatne zaplete so povzročili tudi nemški očitki Moskvi, da se slednja vmešava v nemško politiko, kar pa Kremelj odločno zavrača. Sedaj je očitno nastopil čas za otoplitev odnosov med dvema svetovnima silama. Ich halte es auch für notwendig, dass Gelegenheiten wie diese genutzt werden, dass wir sie als Präsidenten nutzen, um in der Tat auszuleuchten, wie wir Beziehungen, mit denen wir beide zurzeit nicht zufrieden sein können, in Zukunft besser gestalten. Ich bin jedenfalls und bleibe der Überzeugung, dass wir der in den letzten Jahren gewachsenen Entfremdung zwischen unseren beiden Ländern etwas entgegensetzen müssen. Dazu gehört das Gespräch, das wir miteinander suchen müssen und der dauerhaft notwendig bleibende Versuch von beiden Seiten, Konflikte, die uns getrennt haben, solche Konflikte zu lösen. Steinmeier, ki je nekoč opravljal funkcijo zunanjega ministra, se na zunanjepolitičnem parketu odlično znajde. Bil je tudi eden tistih nemških politikov, ki je ves čas jasno in odločno zahteval dialog z Rusijo in odmrznitev odnosov med državama. Njegova stranka, ki se po zadnjih nemških zveznih volitvah seli v opozicijo, tudi glasno zagovarja odpravo sankcij, ki jih je Evropska unija proti Rusiji uvedla po izbruhu krimske krize. Уважаемый господин президент, вы вовлечены во все процессы двухсторонних отношений, очень глубоко, на протяжении многих лет вы возглавляли и соответствующие структуры в правительстве, и затем были министром иностранных дел долгое время, и вице-канцлером. Вы в курсе всех наших вопросов. Pot do otoplitve odnosov ne bo enostavna. V zadnjih letih sta državi o najpomembnejših vprašanjih pogosto zagovarjali povsem nasprotna stališča. Von normalen Beziehungen sind wir noch entfernt und es gibt noch offene Wunden oder Belastungen, die insbesondere aus der Annexion der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine herrühren, die auch eine Belastung für unsere bilateralen Beziehungen waren und sind. En sam obisk ne bo spremenil veliko, je pa dobra osnova za nadaljevanje dialoga, dodaja nemški predsednik. Glaube ich, sind wir realistisch genug zu beurteilen, was man in einem einzelnen Gespräch bewegen kann. Aber wir gehen, denke ich, mit dem gemeinsamen Bemühen auseinander, dass wir für die Zukunft unseren Beitrag dazu leisten wollen, die Beziehungen nicht nur zu festigen, sondern auch wieder zu verbessern. Pogovorov med predsednikoma so se sicer udeležili še ruski zunanji minister Sergej Lavrov in svetovalec Kremlja Jurij Uzakov, vodja urada nemškega predsednika Stefan Steinlein in nemški veleposlanik v Rusiji Rüdiger von Fritsch.